moramo nekome dojaviti. Samo kome? Koja je Bogod nama? Hoćete reći da ste izgriženi i da vam nije ništa? Kako ništa, jeboga ti, pogledaj me, rupa koja je mentalira. Da se čovjek trebao pretvoriti, već bi se pretvorio. Koji konac radite u četničkom selu? Na čemu ste vi? Nisam mislio da ću ovo ikada reći, ali hrvatski narod zaslužuje bolju junakinju! Sem Jana Zdovc, zapovednica antivirusnega tima. On je ugrižen, zašto ste ga pustili? What is a human bomb? It's the bomb that kills only people. 3. You're great. 2. You rock. Zora puca! Zora puca. Zora puca. Mama ti se puca. Ona je... Jebim ti mater! U njemu možda leži rješenje epidemije. Pa bol si kurac, onak si Srbi. Zadnji put pitam je li ovo tvoj kćer? Ljudi, koji kurac mi se događa? Nebeski narod. Nebeski narod, Bog te jebo.